Dobro jutro. Dobro jutro. Rebekica! Denis Avdićov ponosno predstavlja Rado ma vas rad. Dobro jutro Slovenija, rado ima vas rad. Smo v Brežicah, -10, mene gre Energetika Ljubljana, zato vam lahko kakšne rokave. Danes gremo buditi pevko, bivšo mislico, podjetnico, modno oblikovalko Rebeka Dremelj. Zdaj gledam, da imaš to porabo. Ali gledam mega kumpa, kako boš ti mod prišel? Evo smo pred vrati hiše Rebeke Dremelj. Dobro zvoni. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Dobro jutro. Rebekica! Glej, evo, drage dame in gospodje, legenda, ženska, brez katere Slovenija ne bi bila samostojna. Rebeka Dremelj. Beki! Zdaj je petek 13. Tresem se cela, ker si tako zvonil, tudi si nor. Ne nas sprašuj me, no, zato ker ne morem Dobro, razmišljati. samo povej mi, če je bilo kaj džingi-bingi danes. Je bilo že kaj džingi-bingi, vaš? Zvečer je bilo džingi-bingi. Ko sem kdaj videla ta posnetek, sem do danes bila prepričana, da to glumite. Tako da ljudje ni gluma. Iz Slovenije, ki je tudi zlomljena vrhunsko zgleda. Lega, Sandi, Ne aha. bo pa še nekaj, greste malo cel. To je pa trening, vidite, to je pa trener njen. Avdić mi je rekel, da ti narediš več sklec, kaj jaz. A lahko je luč prkemo. Avdić, da te vidim. Ne, greva. 3, 4, zdaj. Ja. Brez mene bi ta hiša imela prepih. In prosim, da mi pokažeš moje okno. Te dve okni Dve okni sta tvoji. je naredil Rado Mulej. Zlaci, super, lej. Sem pa se zuj pa pet sem noter, ker to je edini prostor, kjer res spadaš. Veš, ker je moj najljubši komad tvoj. Veš, ker je. Hočem naslednjo tebe, v 5 zjutraj je pa to moja želja. Skoraj je petek 13, zdaj se po vasi govori, da nimam ne fanta, ne moža, ubila bom Radota. Dobro jutro, rado ima vas rad. Legenda, Rebeka Dremelj. Vi pa idite spat. Mi bomo pa zdaj razžurali. Ko da je petek 13, ne se po vasi. Doma vas rad. Na Radio 1. Zabavaj se in sodeluj. Čakate super nagrada Energetike Ljubljana. Powerbank, da ti nikoli ne bo zmanjkalo energije. Klub Zvestoba ogreva. Energetika Ljubljana. Medo, zamudil si fajn žensko.